Tekereza haramutse haba umujyi wose uri munsi y'ubutaka, imihanda, amazu, amaduka ndetse n'ahantu ho kwidagadurira byose byihishe munsi y'isi. So kubitekerezaho gusa, ahubwo ibi ni ibintu by'ukuri. Hari imijyi myinshi yabayeho kandi iracyabaho yibereye munsi y'ubutaka hirya no hino mu isi. Ariko se kuki abantu bahisemo kuhatura? Ni irihe banga ryihishe inyuma y'iyi mijyi? Uyu munsi kuri JD Rwanda turagusangiza inkuru idasanzwe y'uyu mujyi uhishe munsi y'ubutaka. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri JD Rwanda, ntugende udakoze subscribe. Ukunda iyi video kanda kuri like kandi wibuke gusangiza abandi inkuru ukimara kuyireba. Derinkuyu ni umujyi wubatse munsi y'ubutaka tugiye kwibandaho. Uherereye ahitwa Cappadocia muri Turkiye. Gusa ariko si umujyi wonyine wubatse munsi y'ubutaka muri icyo gihugu, kandi no mu bindi bihugu nka France na Australia imijyi nk'iyo wayihasanga. Derinkuyu ni umujyi uri muri Turkiya, watekerejweho nk'ahantu abaturage bahungiraga ibitero by'abagome n'ibindi bintu biteye ubwoba. Uyu mujyi wagiye wiyongera mu buryo bukomeye, bikaba byaratumye ushobora kwakira abantu bagera ku bihumbi 20 hamwe n'amatungo n'ibikoresho byo kubarokora mu bihe by'intambara n'ibindi bihe by'amage. Uyu mujyi wacukuwe mu kinyejana cya 8 mbere ya Yezu Kristo, kandi wakomeje gukoreshwa n'abaturage batandukanye barimo Abagiriki n'Abanyeroma. Uyu munsi ni hamwe mu hantu hakorerwa ubukerarugendo bukomeye cyane ku isi. Nibyo koko Derinkuyu ni umujyi w'ibanga uri munsi y'ubutaka, ariko hari n'umujyi wo hejuru yawo aho abantu babaho mu buzima busanzwe. Abakerarugendo bashaka gusura Derinkuyu basabwa kwishyura ikiguzi cy'itike yo kwinjira. Kuri ubu bishyuzwa amalire ya Turkiya agera ku 100, ni ukuvuga amayero 13 ku muntu umwe. Uwahitamo kwishyura mu madolari nawe yakwishyura amadolari ya Amerika agera kuri 6. Iyo usuye uyu mujyi ubona ibyiciro 8 bifunguye, ndetse ushobora kwiyumvisha uburyo abaturage bo mu bihe bya kera barokorwaga mu gihe cy'ibibazo by'intambara n'ibindi bihe bikomeye. Ese niba umuntu cyangwa igihugu cyifuza kubaka umujyi wo munsi w'ubutaka nk'uyu wa Derinkuyu mu buryo bugezweho, igiciro cyaba kinini cyane. Ubu bwubatsi buba bukeneye ubushakashatsi buhanitse, ibikoresho bihenze ndetse n'inzobere mu by'ubwubatsi, bityo ikiguzi cyakwishyurwa kikaba gishobora kugera mu mamiliyoni menshi y'amadolari bitewe n'aho uwo mujyi wubakwa, imiterere yaho ndetse n'ibindi byangombwa bikenerwa mu bwubatsi. Uru ni urugero rw'uko ubwubatsi bukunze kuba inzira ndende kandi igoye, bityo ikiguzi kikaba gihambaye cyane. Ariko se ni ubuhe bwenge abantu bo hambere bifashishije kugira ngo bashobore kubaka umujyi nk'uyu nguyu munsi y'ubutaka? Abakurambere bacu bari abahanga batangaje. Mu gihe isi yari ikiri mu buryo buciriritse n'ubuzima bw'intangiriro, abantu bakoreshaga ubwenge budasanzwe mu gucengera no mu gutegura imiterere y'ubutaka n'amazi, byose bigamije kubaka imibereho irambye. Batekereje cyane ku bintu byinshi by'ibanze. Bagenzuraga uko ubutaka bwari buteye, bakamenya aho amazi y'inyongera aherereye ndetse n'ahantu heza ho gushyira inyubako z'ingirakamaro. Bakoreshaga uburyo bwo gutegura umujyi hakiri kare, bagashyiraho imihanda, amasoko ndetse n'ibindi. Nko mu bihe bya kera, Abanyamisiri n'Abanyeroma ni abantu bakoreshaga ibikoresho by'ibanze ariko bifite ireme binyuze mu bushakashatsi bwabo. Nubwo benshi bibwira ko kuba munsi y'ubutaka ari ibintu byo mu mateka ya kera gusa, ibihugu byinshi birimo gutekereza uburyo bwo kubaka imijyi y'ubumenyi n'ikoranabuhanga munsi y'ubutaka. Mu Bushinwa hari imishinga iri gukorwa yo kubaka imijyi izaba ifite ibikorwa remezo byose nkenerwa. Muri make, Derinkuyu ni igitangaza cy'ubuhanga bwa kera mu bwubatsi, kikaba cyaragize uruhare mu kurinda no kubungabunga imibereho y'abantu mu bihe by'amage n'amakuba. Nubwo igice kinini cyawo kiri munsi y'ubutaka, umujyi wo hejuru ukomeza kuba ingirakamaro mu buzima bw'abaturage ba none, ugaragaza amateka n'umuco bihambaye. Niba ugiye gusura Turkiya, ntuzacikwe no gusura iki kinyuranyo cy'amateka n'ubuhanga. N'urugendo rwo mu gihe kirekire rw'ibanga ry'ubuzima bw'abantu ba kera. Imijyi iri munsi y'ubutaka ni igitangaza gishingiye ku mateka, ikoranabuhanga ndetse n'ubumenyi. Indi mijyi yo munsi y'ubutaka twakubwira ni nk'umujyi wa Koba Pedy muri Australia, Shanghai Tunnels muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Nauru Underground City mu Bufaransa, Edinburgh Vaults muri Scotland, Dajiacheng mu Bushinwa ndetse n'iyindi y'ahandi. Ese hari aho wakwifuza gusura muri iyi mijyi?
cyangwa se ushobora gutekereza umujyi nk'uyu wubakwa mu Rwanda? Tanga igitekerezo cyawe muri comment kandi ntucikwe n'ibindi biganiro byiza kuri JD Rwanda. Ndagushimiye.